Salama kaboro lako kita mintu kombongan masalo na puang. Untamui te allo ba'ru, mai komi tapasakka penaanta, tabasay siya tananung itu kadan na puang, ta masambayang. Wambe sumpu mamaselan suruga. Makurre sumanga kan, belan na mangkamukan mi ben at ba'ru, lakinay umpogao tumintu pengkarangangki. Lamentama te allo ba'ru, laki basa siya laki nannu tu kadammi. Tundui kan ni opuang penamasallo, niya tu kadammi laki basa, laki tandai tu batonanna, siya kipogau melo lan allo katuangki. Pagarri tumintu salabudangki, mi tarima kan temangando, tangan Allah malakbi mi, lan sanganna puang Yesu puang palak kasalangki. Amin. Ya tu kadanna puang matua tula tabasalan melambi totemo diala lamai kada ombo lako rasulu Yohanes pasala pitu ayat akasera saya lako 57 atau Wahyu 7 ayatnya yang ke-9 sampai ke-17. Nakua tu kadanna puang matua Diona mintu tomate belanna kapatonganan. Undinna to kutiro den misa kasirampunan kapua. Namoy misa tau ta na kulle umbilangi tulu dio may mintu bangsa sia suku sia mintu tosang petayanan sia mintu basa. Bendan nasami dio olo isungan kapayungan sia dio olona anak domba. Mak bayu lambak busa sia lan limanna den palapa kambuno. Me tamba-tamba mi umpe kapuai gamaranna nakua. Mintu na kadipangkeran lulako puang matua tu noko dao isungan kapayungan sia lako anak domba oto na kamakarimanan. Benda mi tu mintu malaika ulilingi tu isungan kapayungan sia ulilingi mintu penatua sia ia tu apa agan kepena anna tukku dio olo isungan kapayungan sia umpanombai puang matua nakua. Amin. Mintu na kadipudian sia kamalakbiran sia kakinan sia pakurrean sumanga sia kadipangkeran sia kuasa sia kamatotoran lulako puangta tontong salakona. Amin. Mekutana mimisa tu penatua lako kaleku nakua. Ia temai tomak bayu lambak busa mindara sia umbara nanisae kukua mila kwa kalena puang ri ia untandai na kua mila kwa kaleku ia mote tutotasu lamai kadipakario rioan sia mangka mo umbasei bayu lambakna sia nabusai rara anak domba. Ia mo banang na to anna dio olo isungan kapayunganna puang matua sia anna menomba lako kalena allo bongi lan inan kabusunganna. Puang tu unisung dao isungan kapayunganna la ungkulambu tarunoi. Tau ya tomai tak mo nalatang dia len ba'tul makrang sia tak mo nalakda i allo ba'tu apa malasu. Dan anak domba tu lantang nga isungan kapayunganna la ungkambi i sia la urambai la komintu tok matawai katuan anna puang matua umpa adi tumintu uai matanna tau ya tomai. Amin. Ya tu surak madatunna puang matua mangkata basa dipakondi lamisa kada kaparanuan lan Kristus pengharapan dalam Kristus. Den kada biasa pukada to mangura PHP pemberi harapan palsu. Ya tekada bu tu belanna buda tu tau te anna buai tu kada nalu. Boko me pakaran nurannu, me pakaran nulobang. Lan tapak basanta melada ki diumai pentirona Yohanes tu diona tomak patongan mentama parenta suruga. Di pamanasa kumua ia tu tomak patongan inalasi sola ia puang Yesu lan kadatuan suruga. Na tiro Yohanes tu tau si rimpun tae di kulle umbilangi.
Dio memintu bangsa, sia mintu suku. Rampo nasang sirimpun, dio isungan kapayongan, sia dio olona anak domba. Mintu tahu untoi palapa kambuno, na metamba umpo dipuang. Na perasa inasang tahu tu kasalamaran lu dio mai puang. Ya moto na sipatu mak kure sumanga sia mak pole paraya lako puang matua. Ya tu puang Yesu, ya mo anak domba tu mak bayu lamba mabusa. Ya mo tu mangka umbasei dosa sia kasalanna torotolino ulendui rara malakbina. Lan Yesu Kristus den kaparannuan tu tang balle. Manassa tu kaparannuan na pak ben puang lako taunna. Payan kumua, tontong la mendadi to mangkambi masokan lako mintu taunna. Sisi tu kadanna la mae sang pulanan, tau ya tomai, tak mo nalatang dia alen, ba tu maarang, sia tak mo nalak dai allo, ba tu apa malassu. Puang mo otok na kaparannuan, tu tontong la nani to mak patongan mentirerung, sia usedan rannunna. Ia moto lan allo katuan talan telino, la tontong ki usedan rannuanta, la kotomang kambi masokanta. Ia mola umpomatana dia tanta, sia tontong la urenden ki la kolalan malolo. Ia mola sakpi kameloan tumintu lalanna katuanta, lantelino landa la kokaseanna puang Yesu sule. Tu la dinayung kabu tui kamarendengan, sia kasendean saya lakona. Ta tontong mo mengkaritutu, mengkaola, lako kalena, lan mintu allo kasuanta. Amin. Ta palaku pak tenduan ta masambayang. Ambek kidau suruga, kita le makure semanga, belanna mangka mokan mitundui, umbasai sia unannung itu kadami. Tunduikan kituo matotok lan kaparannuan lan Kristu na ya tumintu penggorangki situru pak poreami opuang matua angki mendadi arami lan tedino pasakke mokan puang matua lang patarru tu katuangki jamintu agan pengkarangangki adai kan opuang matua tuo bantang lan kaparannuan kapatonganan untingayo temai mak rupa-rupa petoba lante kulla kipatulako. Perangimi tu pangandoki opuang matua, korean semangaki, belan mintu na to, kiangkaran tetelan sangan na puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Siulu solanasang, pada mokalandona pak nanunganta, pak kamasena puang matua, tontong osi solangki, tamatoto lan kaparannuan kapatonganan.